Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawukuthi-ke usamosha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke noma-ke ukuthi-ke uyaqala ungena kulo, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ungaphumi ungalicindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke ube sethubeni lokuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizolungisa nazo. Ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje kuze ungaphutheki lezi ndawo njengamanje ukuthi ungabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba kulese lona-ke namhlanje sekuvele kumlisa-ke laphana-ke owayinkatha enkulu-ke laphana-ke kodwa-ke washintsha last year waba i-MK ngenxa yokuthi-ke ayimjabulisi into eyenzeka kwinkatha. Lo mlisa kubuyile lo nyaka laphana-ke useveze okunye kushaqisayo-ke laphana-ke ngumongameli-ke wayo-ke i-IFP na-ke laphana-ke nabanye-ke abaholi be-IFP na-ke laphana eveza-ke ukudumala. Kodwa angifuni-ke mina ukuthi sengithe ngizodlala ikliphu yakhe lo mlisa uzwele wena ukuthi-ke uthini-ke. Mina ngicela phuma sizuleke le video le ngene ama-comment section-ke futhi uvula ukuthi wena ucabangani ngalolu daba-ke lolu bese wenza okulungile nje ungixhase ungaphuma ucindezelile ibhathini u-subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke leli khona uzokwazi ukuthi uqhubeke ube sethubeni lokuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ezolungiza nazo ngizokufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke. Nawe-ke le video-ke le awuyithokozele. Hey, awuhlabisa, awuntuli, naze nayibulala inhlangano kaShenge. Hey, nayibulala inkatha. Hey, nayibulala inkatha. Hey, yazi yafa inkatha phansi kwezandla zenhlabisa noNtuli. Uthi wayazi nje uShenge ukuthi yini laba namhlanje enohamba nalamaxoke ANC lawa acindezela umuntu omnyama, abantu abamnyama komanjena nje asina amanzi, bavala amanzi kuze amanzi ezohanjiswa yilama truck wabo kuze bezo send ama invoice. Ohlabisa namhlanje na enini ahlabisa namhlanje nivumo VAT ukuthi VAT ayinyuke kuyaba shaya imumva nishaya phambili seniyashintsha senithi hayi. Hey, yazi ayihlaya inkatha webadoda hey.